sesekara hose. Let's go. Noheri iyo igeze turishimeyo, amahoro y'Imana abane namwe kugira ngo tunezerewe. Ab'inshuti n'umuryango twese hamwe dufungura imitima, urukundo rukaba mu rumuri rumurikira isi yose. Ijoro riraca umwaka urangire, turavuga tuti Imana yaduhaye undi munsi, reka tuyishimire. Twese dufate akanya tuvuke neza uko twabanye, uko twarushijeho gukundana, kandi niyo bikomeye byaratwigishije. Ubu tuteguye umwaka mushya, ni nziza twese tuyishime. Umwaka mushya muhire, ibyishimo bibe muri mwe. Ni nziza turasangira amahiro, imitima yanyu yuzuye ishimwe. Urumuri rw'inyenyeri ruratangaje, kuko urukundo rutwongera imbaraga. Uyu munsi turavuga tuti imiryango yacu nirambe n'amahoro riteka. Sawa TV Tandeke turahari tubasengera, indirimbo zacu murazumva mukishima cyane. Noheri yaryoshe mu mitima yacu, umwaka musha musha muhire uzaza udusange, twiteguye n'imigambi misha. Guruge mubine mutarame mashimeshi. Noheri nziza, amahoro rwose biraryoshe. Mu myaka yose turi kumwe, amahoro n'ibyishimo bitubaga dufatanyirije hamwe, tuvugane urukundo.